الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakama Islam, waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala biya mga masuk na tuod in tiyatakad-takaran na to muna yung bulan mulia amo na in pagyanon sing kamaasan ta bulan puti ipagpaputi sin ini bigi jantong sing kita harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin muna ring hakatan kabiyaksahan, amuin makaon na ring hakatan impagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya bang makasud na palaw man simbulan ini amin laung ta wayron na kuto-kuto simpangatayan malano na umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuyan. Na sa rayaw-rayaw, hialup na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in sawa sa in bigijantong na to harap kaniya, sarta tulus ikhlas sa kataan piyang daakan niya itunay na to, iwan doon hayaon, dumaot kita ni ureng kanya sin tutong basan karena wayroon dalong tamakarhil tutong basan bot nalengkan isa-isa niyara ay nga sawabid to subay hadya isabin pag bulok binasa na to tumunay simpiang daakan harap hadya kaniya tunggal isa-isa niya naman jari pagka kita ini magbago simpanuntum ta pabulan ini amin susungon sing kita na hasupaya kaingatan ta in mapatut ta pajatuhon doon hayan pagkain pag-ianon Ramadan atau siyam doon hayan ni pag-ianon laong niya pagtangka hati niya pagsandal sin ginhawabaranta amin jumaga sinhinang hasupaya ri kita laung ta malaong deng ha mga kakahinang pajatuhon sing kita hasupaya ing katantan tay maon katan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuyan kana ing pagyanon pagsandalan dun hawak tuyan bukon sadya say ni pagkaon paginom bukon sadya biya sin pagsuok sin dua magtiaon buat malaingkan sapay himumungan sing kita. Suway na to da sandalan bang in himumungan sing kita yaon bat inyaon katantan hikahinang tadu sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Himumungan hinang damikyan sandalan tayong katan mangi. Hasupaya amoy in madawhat na to in miumuhot na to karayawan kasandangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na muna, ini basahun ta in ayat dahin ha suratul Baqarah ayat hanggatus iban kauluan tagtu pahanggatus kawaluan taglima. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beta kato sintuhan nato Rabbul Alamin, hato ayat na sabot ini, panawag-tawag ha mga sila nagparatsaya. Matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan subay tuod kita niyo magparatsaya. Kumahagad ha uno-uno na, in pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ka na in piyamiat niya, tan tutuod dahil hatuhan na Rabbul Alamin. Biyay ta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga bariman. Ya kamu amuyin papangatayan sin pangatayan sampurna sarta hawakto yan kumawa sin parsukuan niya, himinang sin uno-uno na amuyin, tiyugila sin sara hipapahinang kaniya hawak tuyan, karena magtaat paraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita roon haayat ini, laung niya piyardo kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpuasa, pagtangka, pagsandal, haamuyin bulan dumatong susungon ini. Biya day sabsin kapardo ha mga sila nakauna ummat dain ha ummat simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mura-murahan in kamo maitong daing ha mga sila amuyin matan-matan nagmamabuga po Allahu subhanahu wa ta'ala. At ini pagyanon nagmamabuga amo na im mga sila himahali singkatan hiyaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala karena hasupaya ri malupas sin paglugto nila himinang simpiar daak pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala maanan niya suway na to inihatihon, ingaton marayaw, bangunuin, hika kami, hika laraksin, pagpuasa ini. Dahil hawakto pa wakto, sabab muna impagsandal bukon lang ta, ula-ula, sabab tibusan sin adlaw yaon, nagsasandal kaw, sing katantan, pasandalan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon hayaon, hawakto kaw nagsasandal, kaya kanal ming katanpiang lalangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatihon na to marayaw, yaon kau halawm ibadat. Biwista kay mo inyong katan, zikir mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yaon di maig halawm sin bigi jantung mo impagayad sing katan hinang, asupaya ri makuhila in pagsandal sing kita. Asupaya ri makuhila inam malibadat ta. Na, amo yadto in maksud doon haon. Naman jaribi ay ta doon hainisin
in pagpuasa to'y bukun hadya hatimpusin ini pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyang daakan buat malainkan daing pahaamoy in tikmil masa tiyagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak manusia pabangsa niya manusia amuna inapo nato Nuh alayhi salatu wassalam na in sila pierdo daysab kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsandal ha mga ummat na kauna daing ha ummat simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kanila laung niya min kulli syahrin salasatu ayamin walam yazal hadha mashru'an min zamani Nuh ila an nasakha Allahu dhalika bisiyami syahri Ramadan. In kapardo ha mga ummat na kauna daing hapanagnaan para aksin Allah subhanahu wa ta'ala munay Nuh alayhi salatu wassalam tiap-tiap bulan tutu adlaw in pagpuasan nila in sara inilaw niya nanuituyan pakatan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuas din sin Nuh alayhi salatu wassalam sampai laung niya amuyin kiyatay babawan na siya sin hukuman sara pagpuasa haamuyin hang kabulan na laung tamanuy tuyan amo na in kiapaldo sin bulan Ramadan ha ummat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini mga katawtay manghuran ha agama Islam in pagpuasa nila hasilad to amo na imbiyayta doon haon laung niya ayaman ma'dudat amin mga adlaw tiuwila hadya pila intaod niya na bang mo kitaon ha itungan tu adlaw tiap-tiap bulan inkato katluan adlaw ha atawa kawantag siya madlaw kana magkita bulan sa sumakawa ayaw na to yagtuya mga pikilon bat makaaning kato daing sing kanila atawa nagtitimbang in kato iban sing kanila sabab in kato hang kabulan bang taitungon hataod sin adlawan na mataod in kanila bang itungon ha adlawan tiyo-tiyo sa sumakawa mabugat in pagpuasa sin sila daing sin kita. But in sila halawm sin puasa sin tu adlaw na sabot lamod induman niya. Pag iyanon ini puasa atau siyam al-wisal. Tu adlaw tuy room way room pagbuka. In sila yadto. Na, ang paing kita lang ta, adlaw, hadya kita magsandal, pag doon yadto, in kita yaon buka. Narang yadto mabugating kanila. Diyan. Daing singkato. Na uno-uno pakaradyaan, haamin nagtagna sila bihan, misan sadya in lugay sin, pag rasul sin, Nuh alayhi salatu wassalam, na lando sab siya malukay. Bang mo'y sabi timbang ha, jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halom sin kauhaantag, tutahunda, inno alayhi salatu wassalam, na hapa, waktu sadya sin pagdakwan niya, pagpasampay niya sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya mga gatos tagkay man tahun. Limpal halom sin Quran, alfusanatin illa khamsina ama. Hangibu tahun buat malaingkan kay man. Hati niya ron haon in hang ini hangka ini hangibu tahun bihan naragdagan mo kay man tahun in nakapin kanya siyam gatos tag kay man tahun. Sa sumakawa tiyo-tiyo dain
amuyin ini nanaymai sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala among diara sinu alaihi salatu wassalam. Ampain ini timayma haamin pagpasampay sin pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bang kita kumawa long ta katarangan amin sampai kialuki sa mga kakitab-kitaban waktu sin paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahinapusan doon haon aun biyaita doon in banus sin mga kasahabatan miya kada Rasul sallallahu alaihi wasallam aun biyaita hambuok baita lang niya kasi aman nga ibo aun baita sampai 5,000 daing hanggatos nga ibo in nakaagad naghaji ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yato mga palanggungan haagama Islam. Naman jari laong nyaro naon dahin haamin mga kagaan dihil kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya amunain ummat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihilan kagaan biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar na hisiyo-siyo in abutan sin kalamma hawak to siya nagpupuas sa simbulan Ramadan amo na yung katloan adlaw at kawhantag siyam adlaw at tawalong niya in siya halawong pagtulak-tulak na bistahon mo adya pila adlaw in kaya tinggalan mo doonhan inyan katang gantian mo harugaing adlaw hati niya mo asakaw harugaing adlaw hati niya inyan tubis takato taniyo udur sintuhan na to Rabbul Alamin hati niya pagpakaan ha ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usbiyata doon haon wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Damikian pagpakaan ha mga sila amin biya mga maumul-umul na laong ta pagtawahon hawak ajaman na to ini mga senior na bitbihan na banglaw niya insiyabat ka na hikamugat na kanya impagsandal doon hawak to yan at tawa pagtangka na manjari siya magpidya at isim pagpidya ini magpauno siya ini kaon siya dua pangangaon amo na in pagbukaan iban sin pagsahuran sin tao magpupuasa inyan katantan biya sa kaulaulain siya nakapuasara amo yan to nalaw niya roon haon paman tatawwa khairan fahuwa khairullah ha mga sila inipidya at ina magpakaon banglang niya doon haon bat mabaya siya magpalarising kakaon amuin hipagpakaon niya haamuin gimanti kaniya nagpuasa doon na yan na labi lang niya marayaw sarta doon haon gihanapan sin ayat wa antasumu khairul lakum sumakawa lang niya labi marayaw inamuin mamuasakaw bang mo kasandalan bihan at niya biya si mga senior niyaon bangkanta biya mga ini kasandalan niya pa na marayaw inamuin puasahan niya bihan in at niya sulayan bang ini kakausan ninyo to in kuntum ta'lamun bang niwadya kaya ingatan inyan katantan sa babuna mo na in pagpuasa ini biya ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod pa pagpuasa wala niya piangandol ha mga malaikat magjaga siya in magjaga sabab siya rin sa may magtutungbas doon na yan hati niya ingkatan kajagahan si malaikat aun na tiutungod tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala katanamal
Biyabayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intimbangan sing katantan amal mahinang mo, amuin amal jagahan sin mga malaikat. Ang paintungod papagpuasari kajagahan sin mga malaikat, sabab doon hay ni aun doonhan amoy hindi kajagahan sin malaikat, amo nain laungta jantung sin manusia ini himinang simperda akan niya hawak tuyan, amo na yung mga tao magpupuasa. Na, amo yan to. Ubos biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. In bulan Ramadan, amo na in bulan pagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran mahamulya, amuin nagdara sin hidayat hamanusya. Iwan singkatan mapatut hatihun ingatun dain hamanga ini panghidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdararamik yan doon haon sinamuin mapatut halian iwan sim mapatut hinangun. Naamu yadto imbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Hati niya in Quran mahamulya piya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan sampai limpal doonhan in pagdaog sin Quran mahamulya tighan daing ha ini taas sil langit dito daing halawhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahida. Piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam lang tatighan daing halawhil mahfuz maripalangit dunya nakaminsan da. Minas sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ila al-ard bi 23 sana. In pagpanaog harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran mahamulya daing halangit dunya mari pa gumi harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm sin kauhan tagtu tahun mufarrakan hati niya kanat-kanat bukun tighan hasbal waqa'i' wal hawadith. Doon piatup, piakugdan, haamin uno-uno na. Jumatuh, iban kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun na waktu jaman pagnaugsin, ini Quran para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inyan kataan, mga katawtay manghuran, inpo asabyayta nakato, hati niya, pierdo ha katan umat nakauna ring ha umat simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na ing kita niyo ajaman bihaon iwan sim mga napuas ding ha mga ini kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya pierdo ha mga umat nakauna in maksud niya bangyad to aun na hukuman sa rahatin po nila, aun da isab kitab piya naog, harap maun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in pagpanaog sing kitab ding hataas langit, sin Tuhan na to Rabbul Alamin, biyayta kato taniyo, in pagnaog pa mga karasulan, damikyan doon day sabhabulan Ramadan. Biya tutungod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya nalong niya muna sin suhub Ibrahim. Ni maog siya maun pa Nabi Allah Ibrahim hapanagnaan duman sin bulan Ramadan. In Taurat harap pa Nabi Allah Musa alayhi salatu wassalam biya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin unom kasubangan sin bulan Ramadan. In Injil, harap pa Isa alayhi salatu wassalam, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, habulan Ramadan da isab,
hahihak ikahangpu tag tu kasubangan sin bulan Ramadan in Zabur harap pa Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam ni maog maun kaniya in kitab Az-Zabur hangpu tagwalo kasubangan sin bulan Ramadan. Manjari in Quran mahamulya piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha lauhil mahfuz harap maripalangit dunya ini adlawan niya atawa duman niya lang niya ha waktu sin kauhaan tag-upat kasubangan sin bulan Ramadan. Nahati niya mga inikatan nagbabatok in katan kanabihan daing hapanagnaan daak sampay pakahinapusan pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kitab katan piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hataas sin langit maun pa mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap daak niya piyakugdan doon ha bulan Ramadan. In yaon lang ta bang tabisarahon in tungod pa amoy in pagnaog ini lang ta aon riwayat daing ha hambok sahabat hi Abi Dhar al-Ghifari وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن عدد الأنبياء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبلغون 104 كتب سماوية. Ambok adlaw lang niya in ambok sahabat hi Abu Dhar al-Ghifari nangasubuha Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa amuin ambuklong niya waktu tungod pa mga taod sim mga kanabihan iban sin karasulan imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan in taod lang niya sing kitab piyanaog maripa babaw sin gumi ini pamanga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala in taod sin kitab hanggatos iban upat. Hanggatos iban upat kitab. In harap pa Nabi Allah Idris alayhi salatu wassalam katluan suhuk. In harap pa ini Nabi Allah Syed alaihi salatu wassalam khamsuna suhuk kay man suhuk. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam hangpu suhuk. Harap pa Musa alaihi salatu wassalam hangpu suhuk. Nasabot na nakaina in piyanaog harap pa mga sa bulan Ramadan aming kainan na sabuttad to. Damit yan aun riwayat biyata doon in taod sin kanabihan iban sing karasulan hanggatos tagkauhaan tagupat nga ibu ubos in taod sin mga karasulan tunggatos taghangpu taglima in nakalukis halom sing Quran kauhaan taglima rusul. Amo yadto in kiyabay kato sin ini mga sila amoy nakaurol sin usulan sin mga kakitab-kitaban na sabot kato piyanaog ha mga kanabihan damikyan in harap pa Nabi Allah Adam alayhi salatu wassalam arba'atu kutub upat kitab bihan. Na amo yadto bang ta ini long ta jumlahon in nasabot ta ka inayadto katluan
kay man hangpo bihan nagjukup siya hanggatos iban sin upat kitab harap pa Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam nagjukup siya hanggatos iban upat kitab. Na amoy tulong tain kaya bay takato sin mga sila amoy nakaurol sin usulan sin mga kitaban pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa mga daak niya manunjuki in kapardo sin ini pagpuasa amoy in ha mga ummat na kauna iban sin ummat kahinapusan inyang katantan guwa daing ha kitab daing ha taas langit pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amin daak niya. Na doon haon laong sintuhan na to Rabbul Alamin. Sumuno ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Na hisiyo-siyo lang niya in makakita daing kaniyo sin bulan na puasa na kamo. Hisiyo-siyo daing kaniyo. Hati na hisiyo-siyo na hadya in makakita na subay manuiso in nakakita mamayta sin katarangan sin kita na yung bulan. Hati niya subay ratuod magkita sin bulan sabab inyaon biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kuno tumagna in ibadat pagpuasa subay imbulan tumarang kakitaan. Narang di kakitaan doon karena kaya dampugan. Sumakawa doon haitungan bihan sabab na biyasin mga hula makkayaon bukon san si ini long kasubay hadya tempo Ramadan ang pa sila magkita bulan. In sila bulan-bulan magkita sila simbulan. Bihan bunal maghinang sila kalendar sa in sila magkita da sila simbulan sa hali simbulan tiap-tiap bulan. Bihan in sila sabab iaakad nila in sunnasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong niya doon hayan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar bialikan na isa pagpagaan doon han mga sila amin iabutan sin masakit hawakto sila nag-iibadat sin ibadat pagpuasa doon hayan atawain sila halawm pagtulak-tulak in pagtulak-tulak ini longta amunain ini pagtulak maksud karna sin agama na inyan suway niya gantian harugaing waktu hasupaya inyan katantan di siya malipas majukup ingkatan itungan sinhang kabulan doonhan in siya nakapuasa. Karna lang niya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. In Allah subhanahu wa ta'ala in kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin amoy in hikakaan, hikaluhay ha mga manusia diaak niya mag-ibadat harap kaniya ha parkala sin amoy in pagpuasa. Doon hayan bukuning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dimihil bugat sa sumakawa dimihil sin kaluhay, sin kakaan. Sarta doon halawman niya yan na subayan doon in pag-zikir sa sabot-sabutan pa Allah subhanahu wa ta'ala in langta pagtahmid, pagtahlil, pagkatan langta pagjijikir pa Tuhan na to Rabbul Alamin hawak to sin mga ini adlawan iban sinduman sin bulan nakasuod na rin doon haon ha amin itungan sin bulan Ramadan. Amod to. Na inyan lang niya doon han maksud sintuhan na to Rabbul Alamin na mura-murahan kahidayatan kita niyo hati niya makakugdan ininang nato doon ha amuyin karayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang kato taniyo na kalukalulong niya in kamo makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya kalukaluramayan
ando kaylo inhinang nato yadto mabista pagsukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihadtuin ini langta dihil kato sin Tuhan nato Rabbul Alamin tungod papakaradyaan ini na ini ni asal pagbalik-balikan na hadyan pagpatumtum ini kato taliyukatan hasupaya in kita niyo magayad singkatan hihinangon doon hawakto ini biya na sinari balikan pagka ini magini sandal pagka ini kita niyo roon hay ni magjaga singkatan hinangon na to na paamhon na to inhinang na to doon iwan ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala tumunay simpiang daakan niya karena intiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala hamang nga sila magpupuasa biyay ta doon haon amuyin nakaridda dahil kaibanan langta susuran in lawang niya amunin pagyanon bab arrayan aun tuod doon hayan bang makasud na in kahinapusan magpupua sa palawmsin amuin lawang yaon makasud tambulon na in lawang wayron na makasud puas kaniya amuyad tuin langta ini tutong basan dakula sarta in makasud mampalawm yaon amunad tu imbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo in tutong basan halom sin surga yan mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar in halom sin surga doon amin makasud palom sin babur rayyan wala niya pamisan ki kita atau way pa mata nakasakop kita niya inamoy intutong basan iwan way pa na manusia nakarungog bihan sin amin suy-suy kanya mana ni wala pagbiyay ta dunay ni sarab tiapok sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila magpupuasa karena im magpupuasa wayron makaingat kaniya Allah ta'ala ra in kasabunnalan in siya mabista nagpuasa tawawala Allah ta'ala rin makaingat hasarab yadto subay hadyain hinang nato amuyin rahasya pa Allah subhanahu wa ta'ala hinang nato pakugdanon nato hasupaya madawhat nato intutong basan yadto amuin laong niya way pamisan na aangan-angan sin bigi jantong si manusia in kasannangan tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila magpupuasa na mura-murahan rijikian kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amuyin makasud madto pababor rayyan insya Allah subhanahu wa ta'ala na miabot na isab in wakto na to na mangumbaid ako kaniyo katantan mura-murahan in pangadyan to aun napuso na to kaya tao palam simbigi jantong na to amuin mahinang sabab hikapaamo na to sin hinang na to insya Allah subhanahu wa ta'ala mangumbaid ako kaniyo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين